Dol mo kunin daw COVID-19 boy. Yo walal yolngo dual ngara kamarang Dr. Jaiming ngara ganin na dial Galiwin'ku ngor dual wanga COVID mer wanga diang bala tarwa riri ka ngora ka dual riri ka latuar yun ka tarwa yolngo ka riri maram ka diang bala na darwa jama mer punan kung ka yun raw ka wanggan jama mer ngara ka jama ngara ka kung ka yun ka warpo Stuart McGrath Yiwarr ngayako way Yo, namir bukmak. Kalun ko nga man maka. yo ka nawi ngara do no nangakton nakko ni bunan nakko ni ga kung ka yun tiyak jamaw Tual nga rin kung gayon nga tiling mo clinic ngor. Testing ga wala itol. Yun ulit malawal ka bir kayon. Ngoriki radio. COVID ko. Yo kadarok pak mami yun ulit ngawal. Nagakal malanan ngo. Ngoriki radio. Nagakal dual lockdown go. Kawang nga marichi. Ngala palmirwal mala. Tarok pak manamir. Room lakaram. Ka nalchan na perdo. Nga matam del nina. Dole reading nga ndarada kumbichan. Ka social distancing. Guriun bican guriun barkodak nina don mere itu yakka dole bol ang don ready yo magmak ka nawi ngara ganangal ni ngatil kabadak ni ga IHP jama health worker Aboriginal health practitioner ni ka tiang bala ni ga margitir nursing yo dole mo ngara Aboriginal health practitioner IHP tial ngara jama muka dial kumur mata kalangor ka ngal miwat ngor yana una bala punya ngara ne ngor beri cime ga irkala ka bingur dial muka ripin makna marenga nama dial yun ngor jamal dial kalun ko ara jama belinya mere rheumatic heart disease as a AHP bulung ada rungere university ka uni dart mam newe degree nengor nursing degree dol berak muka ka starting na tar na mak dol donggara bala lingun dart na ka dunja diamon bala dol break ngor ka wal ngara na kon break ngor university ngara dol kung ka indamalan bilin ako ngai dole newe bulung ang dole ready dial runo ngor ka yulong ko dangang derka ngai kabulo ang done pijan yo ka nawi tiang bala darwa riri ka ngora una riri ka kanjar yo latuar yun ka lemor ka darwa testing jama tau malmram yol ka ngai tam tual riri ka lemor ka jalter napur ka ngangton way yol ngo koko rally marchi daw malmran raw testing go jamau ka nawi rally marchi ka ngulane vaccine raw manmak tiang bala manmak cha walloy vaccine maran raw ka ngula yol ngo really mer na nakon ngurichi ngalpar ngulana really balanya nakon covid pilay tuwal covid really nakon ngurichi nakon ngalpar purwot porwiri ngulane ka redikton manmak ring him up white pelel war rally marichi testing ko daw malmran raw yo gamarang dole na kon ngai kakal nan ngode ke de radio ripun ngai dole mil lakran amro ka bang ngai de mil lakran amir ngai pi dole radio biwan ngai to munna no kalgari milko namro blenya ka dole ngai maile wala galakram balandai asymptomatic
tuwali ni ka ririk to ni roda wala ni ka man makpokor niya te kuryaw bali un maji ngattaw di kanako nina kalatyo kom nga bangon ni ka ririk ton tuwali ngay mil na mo ripping ngay to na gari nokal yakan ni merengge kadwali ngay ni maliga asymptomatic ka bichen din na perkawangan dal rally market testing me berkait me te kurgiri kur manguci kur nango ni positive po negative epilnya Yo, takang on the way reading for many people. But we're po takang on the mer. Repo nito brakir ka ngaito ridiktun ni milaka na brangay no to repo ngay baengo. Yo, ka dia create lemor ngolega waroyon pile sam yolngo nakon worongo yolngo ga ready mer yolngo wala lega yait ready maram. Yo, tole muka newin. Repo na perda wala meria malayo ngo baengo na perdo wirki ridiktun dengede. Kani oro ngoni ka lingon ako ni kabra kere repo ko mala ready na kon ni na krodo metera ne bra kere ngoringe de ready ye pelenya ka repo ngai dale ngoy mo ko mer ready ori kidin mala yono ngo Yo al ma ka nawe lemorto kulmram to already ngatel nali lemorto ngorongo tao malmram na ready ka ngora ka tiang bala lockdown ka ngora una meli tara dan ni wanga ngor yo wanga ngor yan ya ka goir mai pati ya ka bawala lel marchi manmak ngule namajal ngataw manmak marchi shop lel yo wanga yan ka ya ka bawala lel marchin ka vaccine mo ka ripon daling ora ka badak darawa badak una bala yurta ngor na yo Kadual vaccine badak ngay ngurong doktor kulmran na raw ngorke redo yo ka manmak lemorto ngulayol rimer kanangtel wala to ninna magtial daw Galiwin'ku ngor werpo ganina matakal ngor martal ngor ka werpo tumarti dawan lel Awad Springs yako ngay Center for National Resilience, CNR. Howard Springs, isn't it? Unay ngay galakram. Howard Springs. Ngatel ngay wanga ngoreke inpex ko jama mermalaw. Yo. Unay ngay yol ngo kulko ni kanina dial ka kulko na kunina ganang ton. Yun ngowal. Daradat nina. Ay gagwait mandangang di yun ngoy na kun dangang kanina wang kay ngor uli ni kajal tur ni bala endortun kagana ni nando nile bait radio nya nokal yo ka nakulimor ka ngangton walal yol yol rimer covid rimer nako walal to kanang tol ninnan bele dual riri boak me repoy ka na easy dukar lemor to riri korpan mer nguli walal ka kanang tol ninnan yaka walal to riri korpan urpo wal yol ngwal yaka walal to riri korpan gorokro mirewal yo nguna ngay man magtukar lemorong mar lemor to jaga ka mulka komwangan lemorong ngalapal ko worngo yolngo ka riri mer yolngo yo kadara nina to kabican ngonin to yalla ngoni berkait nuna positive chatara dawang ngonin ya ka goir mai pai ga ngal balik me ga ngai ko ga doktor ma jingat pal kabilinya mas ki ga ngoi bilinya mas yo dole nei bek dali me yo ya ka barkoy kum ga ngoringe yo mask ni tabaki ka we're po going the road yon mer job to ngoni bile mo kadawon ngoni bile ngoni ngatil na perulakan namin gan ga yan bile kadwan na punan nga ready mangi na pro arpam daw yan kadwan ja ka nay na malain ban molkor mere ambolo yo man markup mer no way kamarang it's really good to have you here they all kung got you in a row lemorong nena mo ka kung ga en malay yo markup mer walal stay safe ka daw nga call tial yol ng radio bolo dawo ma chuchut na walal